Mwaramutse tariki 5 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026. Usibye kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo urugamba rwongeye guhana inkoyoyo, intambara ikomeje kugera ku rwego ruremereye. Drone za FARDC zasutse ibisasu byinshi bo muri Kivu y'Amajyaruguru Masisi ndetse no muri Kivu y'Amajyepfo. N'imirwano itoroshye. Hanyuma ariko ku rundi ruhande, agace w'ingoma yiciwemo muri Kivu y'Amajyaruguru Rubaya, M.23 yahasuye. Nimbikubwira uze kuzemera. Gahunda ababirigi bafite ngo ni gahunda itagomba guhagarikwa, ni gahunda bapanze by'igihe kinini, kandi ni gahunda babonye ko kuyikora ngo zazabazanira inyungu, kandi Valise Ndayishimiye ngo numwe mu bingenzi cyane bagomba gukorana kugira umugambi ugerweho. Amakuru yongeye kuvugwa ku gitero Uburundi bwaburi gupanga ku gihugu cy'u Rwanda busunitswe n'igihugu cy'Ububirigi. Ni amakuru mashya yongeye kugaragara. Komandima cyangwa se abakomando bagera ku 2,000 ba FDNB barizwa mu mutwe udasanzwe wa gisirikari bazaniwe ibikoresho bya gisirikari bidasanzwe. Gusa muri Repubulika ya Kongo hagira ibindi byinshi biza kurundwayo byazanywe n'ababirigi mu masanduku y'ibiti n'amasanduku y'ivyuma. Ikindi kandi byongera kugaragara neza cyane ko ari umupangu uhari wo gupanga igitero gitoroshye kuri M23 twerera igihugu cy'u Rwanda ku buryo bukomeye cyane guhagarika ibitero cyangwa se ukomeza intambara ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Bikaba ari mu mugambi ukomeye cyane w'imbaraga bafite, kandi ngicyo biyemeje gukora ni ukurangiza iyi ntambara batsinze. Ikindi gikomeye gikomeje kuvugwa cyane ni ukuba mu gihe leta y'u Burundi na leta ya Kongo bari mu mupango wo gukorana. Amerika yo ishimiye icyo Kongo yakoze, aho yashyize abayobozi bazakorana na leta z'ubumwe za Amerika. Bisa naho Kongo ishyizwe ku ibere, wagiye gukorana na leta z'ubumwe za Amerika muri delo nyinshi, kandi ubu leta z'ubumwe za Amerika twagiye gutakinya noneho imikorere. Ngewe nawe dusanzwe tuzi neza ko bitarenze ukwezi kwa gatandatu bizarangira leta z'ubumwe za Amerika kuko zitangiye gukora ku butaka bwa Repubulika ya Kongo. Ni nyuma ko batangaje yuko amasezerano bagiranye na Kinshasa ari mu bucuruzi, arimo ibijyanye n'ubutwizamo by'agaciro agomba gushyirwa mu bikorwa, kandi binajyanye no gusunika ibijyanye n'ibihano cyangwa se gusaba M23 guhagarika imirwano kuva mu bice byose yigaruriye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri inshuro na none bikaba byongeye kuzana icyo twakita inyungu nyinshi kuri iki gihugu cya Kongo bitewe no gufashwa na leta z'ubumwe za Amerika. Amerika ariko nayo ikicinye icyara ikisetsa mu gihe abona ko Kinshasa iri mu mugambi wo kuborohereza kugeza kuri deal zabo cyangwa kugera ku masezerano bihaye. Kubona urufito rw'amafaranga ruturuka ku yuri gaciro ryo muri Kongo ni ikintu bari bategereje ku bwinshi, kandi kuri ngubu bari kuvuga yuko gikenewe kandi kiraza kugerwaho, baraza kukigeraho mu bihe bidashyize kera. Reka nza byose tubiganire kamwe ku kandi duhereye iruhande, urananyemera duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba ku mirwano yabaye, dukomeze imwe inkuru ku yindi, turaza ndetse no kugera kuri ibi bya leta z'ubumwe za Amerika. Nawe uraza gutangazwa n'agatendo leta z'ubumwe za Amerika itangije muri Kongo. Rumungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze mutujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze. Nyemera duhere kuri front line ku mirongo y'imbere ku rugamba. N'urugamba rwavuzwe mu masaha ya saa 9 z'amanywa ku munsi wa tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu. Havuzwe igitero gikomeye, igitero simusiga ku butaka bwa Repubulika ya Kongo ho muri Masisi. Amakuru akemeza ko drone zigera muri 2 izarashiwe ibisasu bitandukanye, aho ikekwa ko hari position ya M23. Ni ibisasu byaje gitunguru, ndetse ni ibisasu zagaragaje neza ko bije nka gatumwa ko leta ya Kongo yongeye gushimangira cyane cyane ko intambara yo muri Kivu y'Amajyaruguru bitegura kuyikomeza, bashaka kongera kuyitangiza nyuma yuko bari bamaze igihe kinini nta murwano uturuka kuri FARDC urimo cyane cyane ikoreshwa rya drone wibasira ku myanya ya M23. Gusa kuri inshuro FARDC yagaragaje neza ko ibijyanye n'urugamba cyangwa se umurwano basa nabiteguye kurukora, basa nabiteguye kurwana mu buryo bwuzuye mu mbaraga zidasanzwe
basa nk'abagiye kumeza guhangana no guhanganisha imbaraga zabo. Muri Kivu Amajyaruguru ariko ngo amakuru FARDC yakiriye nuko na M23 itaryamye ngo isinzire, ifite gahunda M23 yo gukora igitero gikomeye muri Kivu Amajyaruguru, bikarangira uduce twinshi cyangwa se imidugudu myinshi yo muri iyi ntara Kivu Amajyaruguru M23 yisubiyemo, by'umwihariko bakafata ibice babona ko buri strategique. Mwibutse ko mu minsi ishize ibisa n'ingigi byabaye ubwo FARDC yateguraga abasekere baturutse bagomba gutuka Warikare bakaza bakimena mu bice kugeza muri Katoyi, ndetse abandi bakazamuka bagafata ibice bya Mijenze ku buryo bagomba guhura na bagenzi babo bari muri Lubero ngo bagende basubiza inyuma M23. Iyo mitekerereze ya FARDC mu gihe bayitekerezaga M23 niwe yise ibatunguza gusubira inyuma iva mu bice bitandukanye nka Kipese ho muri Lubero, maze batangira kwibwira ko M23 nta mushinga ifite wo kugaruka. Gusa amakuru aremeza ko nyuma ko M23 ikomeje kwakira abasirikare benshi bavuye mu myitozo ya gisirikari, maze bakabona FARDC ikomeje kuri ibikorwa by'imirwano, ngo M23 barapanze uburyo igiye gutangira kongera kubura ibitero biremereye kuri FARDC. Position ebyiri zo muri Masisi za M23 ngo zabonwe FARDC ngo nizo zateye FARDC gusuka y'ibisasu, kandi amakuru amwe aturuka ku ruhande rwa leta ya Kongo n'abashyigikiye wazalendo bemeza ko ibisasu byahamije neza muri position mu gice cya Masisi ugana hafi ya gace ka Kashebere, nkuko amakuru azemeza. Abandi bagashimangira cyane ko ibyo bisasu ahubwo byaguye mu bice by'abasivile bikageza imitungo yabo, nta musikare wa M23 ngo bigendeyemo. Bivuze ko M23 nayo ibona ko FARDC ikomeje gutera icyugazi muri kariya karere. Imirwano koko yabaye, gusa siho gusa, hari amakuru atugeraho avuga ko Colonel Nsabimana yaba yarusimbutse ni mu gitero gikomeye cyane cyabaye cya drone ku munsi w'ejo, aho drone yarashe inshuro nyinshi kuri defense za M23 ahitwa Lumbishi, nyuma yuko yari imaze amasaha iri kugenda runono cyane. Izi ngabo ari nako M23 nayo ihangana n'ibisasu bituruka kuri FARDC. Amakuru yemeza ko Kinshasa yazamuye drone zirenga 2000 zigomba kuza kurwana muri Burasirazuba bwa Kongo. Drone izi mu bwoko bwa kamikaze, drone zikora ibitero nk'iza Winglung cyangwa se za drone zo mu bwoko bwa Setcadne. Gusa amakuru akemeza yuko igitero bagabye muri Lumbishi ku munsi w'ejo kuri M23 muri ako gace Colonel Nsabimana wa M23 ibyo byari birangiye, gusa Imana ikinga kaboko. Buretse position cyangwa se defense za M23 zarangije kubonwa na FARDC, isa nkaho ziri ku gati. Ni FARDC isa naho izikurikirana imwe ku yindi, ibagenzura umwe ku wundi, kandi bavuga yuko bagomba gukora ishoka zose kugira ngo izo position bazimerere nabi. Niyo mpamvu M23 tunajya kumva itunguye n'urusasu ngo turi mu birindiro zabo, bati none se kandi abaduteye baturutse nk'uko byahamwe. Kumbe FARDC yahoze irimo kubabara, iri kubiga kugira ngo izi ibagabe igitero ku rwego remereye, bikarangira zino ntare za Sarambwe zisanze mu gitero gikomeye bagomba guhangana nacyo giturutse kuri M23, giturutse kuri FARDC kigabwa kuri M23. Nyuma amakuru atangaza iki kuri M23 ubwo bavuze iki? Lawrence Kanyuka yagize ati amakuru mashya yo kuyakana Gicurasi 26 ku ntambara twashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Kuri uyu wa mbere tariki enye Gicurasi 26 saa 9:45 z'umugoroba, ingabo z'impande zombi z'ubutegetsi bwa Kinshasa zagabye igitero gikomeye cyane ku gace ka Lumbishi gatuwe cyane n'abaturage benshi n'abahakikije mu gace ka Kale. Bivuze ko M23 bemeza ko Lumbishi yibasiriye ku rwego rukomeye n'intambara idasanzwe. Lawrence Kanyuka akomeza agira ati igitero cyakozwe akoreshejwe drone y'intambara mu bwoko bwa Setcadne cyangije ibintu bikomeye, kandi cyatumye abaturage benshi b'abasivile bava mu byabo ku ngufu. Ikomeza igira iti ndavuga M23 AFC M23 ihagaze neza iruhande rw'abaturage b'abasivile, kandi ishimangira byimaze yuko yiyemeje kubarinda ndetse no kubitaho cyangwa se kubarinda umutekano byuzuye. Gusa icyo benshi batemera M23 yatangaje nuko inshuro nyinshi itangaza ko igitero cyabaye muri position cyabaye kuri ku ngo z'abasivile, ntivuge yuko igitero cyageze ku birindiro zabo ngo bagene icyo batangaza babuze cyangwa se bangirijwe.
bitewe n'igitero cya FARDC kiba cyabatunguye mu birindiro zabo. Nyamara kuri tele kuri tele cyangwa kuri kugaragara gutandukanye cyane niba birimo kuvugwa cyane kuri urwo rugamba bavugaho bashoweho na FARDC. Urugamba ngo rwaje mu buryo butari ubwa nyabwo, bwaje mu buryo budateguza, urugamba rubi muri make FARDC bayagabye ku ngo zituwe n'abasivili. Gusa nk'uko amakuru azemeza, position ya M23 ya Lumbishi yararashweho ndetse n'abasirikare batandukanye ba M23 bahunga ibyo bisasu. Gusa n'abakomeza gukurikirana ibyo bisasu biturutse kugira ngo barebe ko bahibasira. Nyamara ibi by'ubusa kuko izo drone za FARDC ngo ziza ziturutse mu ntera nini zikazogaba igitero ku birindiro bya M23 ziturutse kuri cyane, kuri uvuga ngo razibasira uzihagarike cyangwa se uzibuze gukomeza gahunda zabo. Bimeze nk'ugiye kwikigita ugaseka, babigoye cyane. Gusa ku rundi ruhande M23 mu gishimangira cyane kikomeje guhangana bikomeye na FARDC. Andi makuru atangazwa avuga yuko muri Sud Kivu hagati y'umutwe wa M23 n'umutwe wa Wazalendo bafatanyije FARDC habaye imirwano ikomeye cyane imidugudu ya Kalamo ndetse n'agace ka Bata muri mu itsinda rya Ziraro, nkuko societe civile yayo bivuga ko ibirindiro byinshi bya Wazalendo zatwitswe na M23. Ni imirwano yabereye neza muri Ziraro. M23 niyo yagabye kino gitero yatunguje bikomeye cyane Wazalendo umututu w'imbunda. Ni munga muri Ziraro mu minsi 5 yari ishize aba Wazalendo bagerageje kuvamo nengwa kubite position M23 banatega mbushi M23, ariko birangira M23 igize amahirwe ntiyatakariza abasirikare. Nyambushi bahita bayivamo neza cyane kuko aba Wazalendo batari bafite ibikoresho bihambaye nk'ibyo M23. Convoy za M23 ari bateze nizagira icyo ziba ku buryo hari umusirikare wo kwatakariza ubuzima. Gusa amakuru akemeza yuko aba Wazalendo bakomeje kuhaba ari byatumye M23 bapangira ngizi barimbure bavane muri izi nzira. Gusa iba ariko M23 yakoze y'igitero gikomeye amwashimangiye cyane ko ushobora kuba bimeze nko kubyutsa nanone intare yari isinziriye. Abazalendo bakaba bashobora kuba bagiye kongera gutangiza ibitero byabo z'imbaraga kuri M23. Ari nabyo benshi bari bavuga bati amahoro n'umutekano muri kano karere bishobora kuba bigiye kugorana cyane ko Wazalendo kubakora bahita barwana gisazi mpaka nawe bakwigishije isomo. Ugaruke kuri iyi nkuru. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Kongo aravuga ko abasirikari ba M23 basuye mu gace ka Rubaya ho muri Masisi, aho woza ari umuvugizi wabo wa gisirikare Lieutenant Colonel w'ingoma yarasiwe agapfira. Ugaruka ko M23 aho ngaho ngoma yarasiwe bifite nanone ibisobanuro za gisirikare nimo mu buryo bumwe kwigarurira agace k'inyenzi, bifite kandi igisobanuro cya politiki n'amarangamutima kwibuka umuyobozi wabo ukomeye. Hari uburyo burimo gutekerezwa bwatumye M23 bagaruka mu gace w'ingoma yiciwemo cyangwa se yarasiwemo. Bwa mbere ngarukuza kureba kaka gace bakigarurira mu buryo bwa nyabwo bakakagenzura, hanyuma hakaba hashobora no kuba kandi hari ukuza kumuha icyubahiro no kumwibuka nk'uwazize nyine ng'intambara ifite igisobanuro kuri bo cyo kurokora abasivili. Ku rundi ruhande bije mu gihe kandi imirwano ikomeje gufata indi ntera muri Masisi, aho drone zikomeje gukoreshwa cyane ku mpande zombi. Bisa naho hari iki gutekerezwa cyangwa se ari umupango nayo M23 ifite anga muri Kivu y'Amajyaruguru, buryo nawe ushobora kuyitega ukitega umututu w'imbunda ukomeye cyane yiturukaho ihangana na FARDC kujya FARDC bayambure ibice byose ifite muri Kivu y'Amajyaruguru bafate Rubaya. Uyuke ko FARDC yari yayigeneye cyangwa se leta ya Kongo yayigeneye leta z'ubumwe za Amerika nk'amwe Amerika izacukura mu by'agaciro. Mu gihe M23 yabigaragaje neza ko ifite ubushobozi buhambaye ikarwana ikigarura kano gace, zatuma ku ruhande rwa leta z'ubumwe za Amerika mu gihe Amerika zabitangiye gukora ku butaka bwa Kongo itekereza kabiri, gategeza ko kurwana na M23 cyangwa se ubwo M23 ngo mutuvire muri Rubaya gutyo gusa n'umunwa wonyine bitakunda. Bisa kugira M23 inshuti ndetse no kuyishingikirizaho muri make akabwira ati cy'ingenzura reka tujyane deal. Abandi bagashimangira cyane ko ibingibi byazanira akaga gakomeye ahubwo M23 bayikurira umuriro urwego rukomeye kuko yayitumye FARDC noneho irwana imbimbiko ivuga yuko bafashe iki gice cy'ingenzi cyane kabone nubwo n'ubundi
mu minsi yashize byavuga ko kagace kagenzurwa na M23 niyo FARDC yaba ishatse guhangana na M23 muri iyi nzira. Bamwe bemeza ko nubundi imfu z'abahagwa zaba nyinshi, gusa ari ikintu FARDC irusha M23. Ikirusha M23 ni zitrone ubwinshi bwazo n'ubushobozi bwazo. Utemera ko urukwavu ruryoha azi ko ayamenye ko ruzi kwirukanka. FARDC kabone n'ubwo yenda gukoresha ibikoresho byaba bibagora ndetse rimwe na rimwe ntibitanga umusaruro n'igihe babikoreshereje, ariko icyemerwa cyo ni kimwe nuko yaguze ibikoresho byinshi, kandi kuri uyu munsi kaba yarazanye n'abahanga ba muri Blackwater bagomba gukoresha cyane cyane zitrone mu kurasa ku ntego runaka bazitumye. Niyo mpamvu benshi ashimangira cyane ko FARDC itayifa guhusha kuri 23 mu gikozi igitero cya drone. Akenshi birangira iki gitero kigezweho cyangwa se gitanze umusaruro bitandukanye no mu minsi yashize ubwo 23 yari hanganye na FARDC, bikarangira bimwe mu bice byinshi barasheho bagiye bahusha cyangwa se ubwo bo bakirasa. Nabyo byaherewe na benshi baseka cyane cyane FARDC bati mugira ibikoresho ko kwikoresha byarabananiye, ibigaragaza neza ko mudashoboye kandi mutazanashobora M23. Tuve kuri ibi bijyanye na M23, inkuru ikomeje kuvugwa cyane ni rugamba rukomeye hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda, urugamba rushoboka. Amakuru ari gutangazwa nuko Belgium, Ububirigi, ubwo bari gushyira igitutu gikomeye cyane kuri Neva Everest Tunishimiye batangiza igitero cyeruye ku gihugu cy'u Rwanda. Igihugu cy'Ububirigi ngo nicyo kiri gukomeza guhatira Burundi gutera u Rwanda. Barashaka ko ubutegetsi bujya mu maboko ya FDLR bashaka ko iyobora u Rwanda. Ububirigi bufitiye Kagame umujinya kuko ngo yahumuye abanyarwanda bituma batabikoresho byabo, ndetse sinivyo gusa. Muri cya gihe Ububirigi bwashinda u Rwanda kuba muri Congo, u Rwanda rugakana kuba muri Congo, u Rwanda rwaje gufatirwa ibihano cyangwa se ingamba n'igihugu cy'Ububirigi. Ariko nyuma ko u Rwanda ruvuze ruti ntatwe akomeza gukorana namwe mu gihe muri kutugambana mu bihugu z'Iburayi mudushinja kuba muri Congo kandi tutariyo, ndetse nibazo byo muri kano karere kabari bamwe bw'abanyira bayazana na base bayazana babyo. U Rwanda rwipakurura Umubirigi, Umubirigi asigara hungetwa. Birangiye Ububirigi nabwo buvuze buti okay, ubwo mudukoze gutyo natwe na deal dukikorane namwe n'amasezerano dushobora gukorana namwe uko bizagenda kose, muri make ubwo umubano wacu hagarare. Bibagenze gutyo Ububirigi nubwo atangiye gushyira imbaraga uburyo bukomeye mu fatanye bw'igihugu cya Congo, Burundi nabo bwabo Babirigi. Ibikoresho byinshi bya gisirikare byagiye birunwa bikazanirwa abasirikari bo ku ruhande rw'igihugu cya Congo n'u Burundi. Ibi kandi ngo Tanzania nayo ibirimo, gusa ntabwo ngo barabyinjiramo neza, ngo nibyo bari kubanza kuyemeza kugira ngo bafatanye n'u Burundi. Burundi niyo mpamvu ngo buhora bushotora u Rwanda ukoresha cyane cyane inkota y'amagambo, ariko Tanzania isa naho ikugenda biguru ntege muri kino cyerekezo. Nyamara ngo bafitanye deal baziranyeho n'u Burundi. Kabone nubwo Perezida Paul Kagame yasuye igihugu cya Tanzania ku munsi wa tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu, nta kintu ngo kinini cyane byahindura kuri Tanzania, kandi ngo imishinga kuyisinyana nta kintu bivuze gikomeye cyane, kuko n'imishinga ngo Tanzania yasinyanye na leta ya mbere uyu munsi iracyakomeje. Bivuze neza ko Tanzania nayo amakuru yo kuba Burundi bushaka gufatanya n'Ababirigi kuvanaho leta y'u Rwanda babizi, kandi amasezerano basinyana n'ubundi bazana yakomerazanya n'abandi bazafata ubutegetsi. U Rwanda ruti gutera ndetse no kwataka igihugu cy'u Rwanda bisa no kwifatira icyuma ku gakana. Ibyo nk'ibyo ni mu gerageza muzamwikozeho. Gusa amakuru akemeza yuko Tanzania mu gihe yaba iri muri aya makuru cyangwa se ifite icyo twakita nk'information, amakuru yanyatuka mu gihugu cy'u Burundi ko Umubirigi yari gushira ibikoresho mu gihugu cy'u Burundi kandi agasunikira Burundi kurasa igihugu cy'u Rwanda, ibigaragaza cyane cyane ko iyi ntambara iramutse nabaye kuko ko yamara igihe gitoya umuntu yaba yibeshye cyane. Hari impamvu eshatu z'ingenzi ugomba gutekereza ibyo bintu. Icya mbere nuko koko biramutse ari ukuri Burundi ukaba bushaka gutera u Rwanda ariko ku busa bw'igihugu cy'Ububirigi, ibyo giye kwirwa no ku Rwanda zagorana. Dani impamvu ya mbere. Impamvu ya mbere u Rwanda bya rugora ntago rwari ugiye kurwana n'u Burundi gusa, ugiye kurwana n'inshuti zose z'Ababirigi muri kano karere. Icya kabiri naho gutabara u Rwanda wahita uboneka mu bihugu bikomeye bitewe n'ibintu bya Leta z'Ubumwe za Amerika. Icya gatatu kuba biramutse bibaye ngombwa Ububirigi bwamena abasirikari nabwo mu Burundi ngo birwanire iyi ntambara bavuga ko ari kurokora igihugu cy'u Burundi. Icya gatatu ari nacyo umuntu yavuga yuko yatse ibindi zose, nukuba u Rwanda rwari rugasabwa kurwana intambara y'uburyo bubiri.
ngo intambara ku ruhande rw'igihugu cy'u Burundi bakarwana n'intambara ya FDLR na Wazalendo na FARDC mu gice cy'uburengerazuba bw'u Rwanda mu gihe bashatse kuzamura cyangwa se kwinjira mu kavuyo kaba kari gutewe n'igihugu cy'u Burundi maze intambara ikabaye mu nyota mu karere. Gusa ibi byari byandi byo kuvuga ngo nukuzanira akaga karere kose, ubwo kwemeza yuko intambara agwanirwa mu gihugu kimwe gusa byaba bigoye, ndetse ibyo kuzemera ntabwo ari ikintu umuntu yapfa kwemera. Bisa naho akarere kose k'uburasirazuba bwa Afurika kagiye kuberamo intambara mu Rwanda, Congo, Burundi ndetse na Tanzania, byana ngombwa ikajya muri Uganda. Aha niho benshi bahera bavuga yuko iyi ntambara bigiye kuba intambara mbi cyane. Kwa Perezida Paul Kagame aturutse mu gihugu cya Tanzania agahita akurikirwa na William Ruto wa Kenya, bamwe banabihuje no kuba hari ibibazo biri kuganirwa byo muri EAC cyane cyane bifitanye isano n'intambara yo muri Congo. Koko wibuke ko mu minsi ishize Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta na Yoweri Kaguta Museveni bari mavuze n'ibitangazamakuru ko baratatse mu buru ku gihugu cy'u Burundi ko bashaka gutera igihugu cy'u Rwanda. Bavuga yuko ibyo ngibyo Burundi bushaka gukora babimenye, kandi bavuga yuko Burundi bukwiriye kwirinda iryo kosa kuko butatsindiye intambara. Nimba William Ruto migano zibanga yaganira ufatanye n'igihugu cya Tanzania, ariko ngo byagende uko byagenda kose bari kuganira no kubijyanye n'umutekano nkuko yanavyivugiye, nizo baganira n'umutekano muri kano karere. Umutekano muri kano karere rero kuvuga ukirengagiza u Rwanda na Congo, umeze nk'umuntu ugiye kwambaza ipataro nyarakabwana, ntago wabyirengagiza. Impamvu ivyo utavyirengagiza ni intambara zikugira ingaruka ku bihugu zose. Icya kabiri ni intambara zikomeje zagiza akaga gakomeye cyane muri kano karere. Niba Ububirigi rero buri muri gahunda gutera u Rwanda bwifashe igihugu cy'u Burundi, bamwe bavuga yuko nabwo butari bwonyine, baba buri kwisi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubufaransa kugira bakore iki gikorwa. Ina byinshi bavuga bati byagiye kuzana akaga gakomeye kano karere. Mvuze kuri Amerika nayo gushaka uburyo yateretana na Congo byo hejuru ngo bibere inshuti. Urukuta rwa X rwa ambasade ya Amerika muri Congo bagize bati ambasade ya Amerika Kinshasa irashimira abatsinze amatora y'inama y'ubutegetsi y'urugaga rw'abacuruzi b'abanyamerika muri Congo. Ambasade iti Yannick Sukakum n'umuyobozi mukuru wa l'Action Group yatorewe kuba president. Wilmot Gibson n'umuyobozi mukuru ikoranabuhanga muri Musau Enterprise SAL yatorewe kuba vice president. Zahidi Mill umuyobozi mukuru wa KTK n'umucuruzi wa Kiselox wo muri ako gace yatorewe kuba umubitsi. Patricia Velinga Giekse umuyobozi w'ubujyanama muri Bantry Executive TGF Capital na Loriana Sargi ndetse n'umumagizi inama y'ubutegetsi ya FEC Federation of Enterprises of the Congo yatowe kumwe mu bagize inama y'ubutegetsi. Mirera Pakmezi ni umuyobozi mukuru wa Finika yatorewe kuba umwe mu bagize inama y'ubutegetsi. Bati umuryango w'ubucuruzi w'abanyamerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo Amicham DRC ni umuryango wigenga udaharanira inyungu uhagarariye ubucuruzi bw'abanyamerika muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu rwego rwo guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibihugu zombi. Bati Amicham ikora mu kunoza imiterere y'ubucuruzi muri Congo, ikora nk'umuvugizi w'abikorera ku giti cyabo mu gihe itanga inkunga y'inama ku bigo by'ubucuruzi by'abanyamerika byamaze gushinga imizi muri Congo n'abifuza gushinga imizi muri Congo. Ambasade ya Amerika Kinshasa yiziye gukorana na Amsterdam DRC no kwishyigikira mu gihe bategura ibikorwa bijyanye n'ishoramari mu bihe by'ibyumweru cyangwa se mu bihe biri imbere. Nkuko uzumvise Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifite ubufatanye n'imikoranire na Repubulika ya Demokarasi ya Congo, kandi imikoranire ishingiye cyane cyane kuri buno bucuruzi, aho nanone Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifuza kongeramwo agafu mufatanye n'igihugu cya Leta ya Congo ndetse n'ibijyanye n'imikoranire n'iki gihugu muri rusange, aho muri iyi minsi bemeranye gusinyana amasezerano anyuze mu bijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, aho Amerika iri guteganya kuzana ibigo byabo by'abanyamerika bicukura amabuye y'agaciro muri Congo. Gusa bikaba bitegereje ko amahoro n'umutekano biba byuzuye ku butaka bwa Congo kugira ngo baze bizejwe umutekano badafite ubwoba bwo kwashobora guhura n'uruva gusenya. Ibi bisa nk'ari byo byatindije cyane cyane iby'amasezerano. Ariko
Leta zimwe za Amerika zavuzwe nanone kuba zirimo kugambana bikomeye cyane kuri M23 kugira ngo bashimishe leta Kinshasa. Igihugu cya Amerika cyakoze ibishoboka byose kugira ngo cyamagane M23 ndetse binagaragara cyane ko M23 ateshejwe agaciro bikomeye na Leta zimwe za Amerika binyuze cyane ku kubatwerera igihugu cy'u Rwanda, ndetse u Rwanda narwo ugafatirwa ibihano bishingiye cyane ku kuba ngo bajya gufasha muri Kongo M23 no komeza guteza umutekano cyo gutaka bwa Kongo. Byose byashingiye ku bitero byagabwe muri Uvira ubwo amasezerano y'amahoro ya Washington yamaze gusinyirwa muri Leta zimwe za Amerika. Ari n'amasezerano Trump yavuze ngo n'amasezerano yo kurangiza intambara imaze imyaka irenga 30. Muri make kuri Trump intambara muri Kongo nta bandi bantu bayirwana n'u Rwanda na Kongo. Mu Rwanda rwateye Kongo. Kubw'ibyo uwe amasezerano yashyizeho n'amasezerano arangiza ubwo bushotoranyi azana amahoro. Ibya 23 basa naho babyumva ariko gake cyane, batabitindaho ahubwo batinda ku ruhande rw'u Rwanda na leta ya Kongo. Ibi rero byaje gutuma u Rwanda rubiyamara ko rutari muri Kongo. Icyakora mu nyuma Perezida Paul Kagame avuga yuko ku butaka bwa Kongo ari ingabo z'u Rwanda zahagera da metero 10 cyangwa se 20 bakurikirana yo igishobora guhungabanya umutekano ku mupaka y'igihugu cy'u Rwanda mu cyo yise ingamba z'ubwirinzi. Ibi nanone Leta z'Ubumwe za Amerika mbere yaho zisaga nk'izabyuririyeho maze zifatira ingabo z'igihugu cy'u Rwanda ibihano birimo kudaterwa inkunga no kudafatanya n'umwe mu babo muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ikindi n'abayobozi bagera kuri bane mu ngabo z'u Rwanda bafatirwa ibihano birimo no gufatira imitungo yabo muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ejo bundi kugira shimize Tshisekedi cyane cyangwa se cyane wa mugani bakora igikorwa kiremereye bitafatira ibihano bidasanzwe Joseph Kabila Kabange. Tariki 4 z'ukwezi kwa gatanu Kinshasa EDPS ni ishyaka rya Tshisekedi Chilombo bakoze ibikorwa bisa nkaho ari ukwishimira igikorwa cyakozwe na Leta z'Ubumwe za Amerika kuri Joseph Kabila Kabange, aho bagaragaza neza ko yari umuntu ugomba kurwanwa, atari umuntu mwiza. Bahamya neza cyane ko ibyo Amerika yakoze byari ibintu byiza cyane byo kumufatira ibihano bakamushyira kuri blacklist ku bantu batemerewe kugira imitungo muri Leta z'Ubumwe za Amerika, ndetse batanemerewe kugira uwo bakorana deal ijyana n'amafaranga. Mushobora kumwereza kuri konti amafaranga cyangwa se wenga yakoherereza. Ibigaragaza neza cyane ko Leta z'Ubumwe za Amerika zamurutse Joseph Kabila Kabange. Ibi kandi ukaniyongeraho cyane ko kuba ari umushinga ukomeye cyane kozana abasirikare ku butaka bwa Kongo w'Abanyamerika na kabambere barahageze gahunda yo gutoza abasirikare ba FARDC wagira ubushobozi buhambaye kandi ntibutinyitse ku mirongo y'imbere ku rugamba, apana kuzajya barwana basubira inyuma ngo barwane bajya mbere, kandi gahunda ari gutsinda. Gutoza izi ngabo za FARDC ntabwo ari kiraka cyoroshye, n'umurimo ukomeye kuko bisaba guforoma bushyashya ingabo nk'izi ngizi zimaze igihe kinini cyane zisa nkaho zaguzwe, zisa nkaho zitafite uburyo bw'imikorere ihamye. Rero ngo Amerika nicyo kintu yifuza gukora rw'imyitozo ikwiriye gufasha Kongo kubaka inganda za gisirikari ndetse no kubona ibikoresho by'ingenzi bimwe na bimwe. Kandi amasezerano hagati ya Kongo na Amerika gusa, ahubwo ni hagati ya Kongo na Turukiya n'ibindi bihugu nk'Ubufaransa bwanazanye bari muri Kongo ndetse na Israel. Ukurikiranye buri kantu kose kavuga muri kano karere ukareka kwirengagiza ibimenyetso simusiga uba wabonye bigaragaza neza cyane ko hari gishobora kuba muri kano karere. Bitubona neza cyane ko ibyitwa amahoro n'umutekano ibyo ngibyo ari inkuru y'ahandi, byitwa ko byanyura muri diplomasi. Bamwe barangije kubitera ishoti bati iki ni kinyuma cyambaye ubusa, nta diplomasi ishobora kuzakora muri kano karere. N'umututu w'imbunda asi hejuru, ushoboye kurwana ni uzabaho, udashoboye kurwana agomba gutuza. Naho ibyitwa ngo guhagarika mu rwano bitewe n'iki cyangwa se kiriya ni bidashobora kwihanganirwa cyangwa se ndashobora kwemerwa n'umuntu wari wese ushobora gutekereza kure. Nawe niko ubibona. Leta z'Ubumwe za Amerika zigukina agakino zifatanije n'inshuti zabo barimo Ababiligi, barimo Abafaransa n'abandi benshi, uburyo nta muntu wakizera icyitwa amahoro n'umutekano binyuze muri diplomasi. Kabisa tuvuge yuko umututu w'imbunda ari wo nkenerwa, ari nawo uzaba mu bice byose kugira ngo amahoro akunda hinde kutaka bwa Kongo. Umututu w'imbunda muri Masisi, Rutshuru, Rubero, Nyiragongo, umututu w'imbunda muri Kavumu, Kabare, muri Bukavu, umututu w'imbunda muri Nyangezi, umututu w'imbunda muri Uvira, Fizi ndetse na Minembwe. Nibyo byazazana amahoro ararambye. None se kuba
umubiri giye bashika mu gutanga umusada kugira ngo barase u Rwanda, hari ikintu we yazungukira muri ibi ngibi. Ese FDLR iyi ngiyi barinda cyangwa se bakingira ikibaba igeze ku butegetsi mu gihugu cy'u Rwanda, bakishima babakorera ibyo bananiwe kubakorera mbe abandi batabakoreye. None se kubera iki intambara yabigezejwe kuri urwo rwego? Simbizi. Iminsi iri imbere tubwira byinshi. Nagushimiye wagize neza, ubwe neza n'amasaha ari imbere. Shalom.